Difu taralang sualong Difu Science Center and Planetarium kikim kirang jiapan Assam Minister Keshab Mahanta pen long ikiso. Difu Medical College and Hospital along alam kitar lipen minang ji Congress. Karbi prime time along penili rasing jang di therapy non berta ang ton penar jopanik tha. Assam Water Resource and Science and Technology Information and Technology asai kam kilang Minister Keshab Mahanta pen Karbi anglong arada phan panong si taralang sualong sikakuti inquiry hini laksir kebra kithom atangka pen Difu Science Center and Planetarium kikim kirang jepan thang ni phai kithom arni long ekisom pontang long. Long Ekisoma Maya Long HAD Minister Sum Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, Karbi Anglong Autonomous Council EM Atum Mongal Singh Timung, Jagat Singh Engti, Amar Singh Tiso, Lun Singh Teron, MAC Atum Richard Tagbi, Dor Singh Ronghang, Ram Singh Timung, KCS Amay Pusandra Singh Kro, MLA Barim Bida Singh Ingling, Joint Secretary Gop of Assam Kimne Changsan Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjib Kumar Das Atum Chitongdun. Difu Science Center Lapen Planetarium Kikim Kirang Jiap Han Long Ekisom Amelong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Man Kedo Assam Minister Keshab Mahanta Phan Karbi Anglong along Difu Science Center Lapen Planetarium Kikim Jiap Han Sai Kedeng Pont Hek Kachoro Alam The Pajirpon Lapen Ningkan Isiang Bong Kapitang Jiap Hanta Assam Minister Aphanta Chuning Ridun Assam Minister Keshab Mahanta Difu Rong Sopi Aloka Chingthur Amok Kethek Ponlong Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Ningkang Sam Lapen Kachoro Alam The Pajirpon Athe Kuana Ningkan Pen ni Congress Asarkar Charidet Penta Karbi Anglong Angkang Kachingthur Amoare Lasi Non La Difu Science Center and Planetarium Ningkan Isi Angbong Kapitang Jiaphan Bor Ipon Popusi Meyalong Jai Tekang Lapen Difu Science Center and Planetarium Tanglote Innovation Center Cafeteria Auditorium Lapen Science Garden Ta Doji Lasi Penang Kachali Aw Samar Atumke Ladak Pen Charlie Pon Long Poputa Man Kedo Minister Mahanta Pen Jai Tekang ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁট কণ্টিনিউ কৰিব এই কথাটো মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী যোৱাবাৰ যেহেতু আমাৰ আসন বুজাবুজি হৈ থাকি আমি দুইটা দলে মানে নিৰ্বাচনত মিত্ৰ হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ মই আলোচনাৰ কথা আছে বুলি ভবা নাই হয়তো দুইটা দলে ক'ৰবাত যদি বেলেগ বেলেগ আসন আশা কৰে তেতিয়া দুই এটা কথা পাতিব লগা আছে কিন্তু সাধাৰণতে আমি দেখাত বৰ বেছি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব লগা নাই আৰু প্লেনেটেৰিয়াম দুইটা কথাই থাকিব ইয়াক আমি সকলো সা সুবিধাযুক্ত আৰু ইনোভেটিভ চেণ্টাৰ হিচাপেও কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে ইয়াত অকল চাই যোৱা নহয় নিজৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰে কিবা এটা সৰুতেই ৰিচাৰ্চ কৰাৰ মন এটা তেওঁলোকৰ যাতে থাকে সেই ধৰণৰ কাম কাজৰ ব্যৱস্থা থাকিব গতিকে ইয়াক তেওঁলোকক যথেষ্ট আকৰ্ষিত হ'ব বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ঘৰৰ ভিতৰত থাকি ৰাজনীতি কাম কৰিছে গতিকে নিজৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত তেখেতসকলে যুঁজিব আমাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত আমি যুঁজিম আৰু যুঁজিলেই ৰাইজে তাৰ উত্তৰ দিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ ছায়েন্স চেণ্টাৰ আৰু প্লেনেটেৰিয়াম উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ অকল ছায়েন্স চেণ্টাৰ আৰু প্লেনেটেৰিয়াম নহয় তেখেতেও কৈছে ছায়েন্স ইয়াত হ'ব প্ৰকৃতিৰ ইয়াত থাকিব আৰু লগতে ইনোভেশ্যন থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত থাকিব গতিকে আঁচনিও প্ৰায় 22 কোটিৰ ওপৰত ইয়াত লোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ Kidam thang ni phai hini arni Difu Medical College along MBBS ke Charlie Longjiaphan Kangpu amai along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Lapen Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma atum Kangpu pon amai along Radaphan ke pecho hormolong munit aok apran ke hinu ki doko kaputhak tarlip pe minangji pusi Congress asong tumpen ki hangpado Karbi Anglong District Congress Committee atum kisu kachilang bo madima long pale dam se food poisoning aputhak tarli pamenang jipusi pherang ke angno ningje lapen kitilot abang phukang bra be aphan sikha lak inkoi atang ka kela piponang jipusi Congress atum pen ke hang pase
পেকেট লাঞ্চ দিছে তাত আমি সুধিছোঁ যোনে ইয়াত এফেক্টেড হৈছে তাত কৈছে যে আমাক পেকেট লাঞ্চত কণী দিছে আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ বা বিৰিয়ানী টাইপৰ কিবা ভাতৰ ছিষ্টেমটো দিছে আৰু আমি বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চেছৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে যোনকেইটা খোৱা বস্তু এইকেইটা গোটেইখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বুলি আমি শুনিব পাইছোঁ সেইকাৰণে প্ৰথম কুৱেশ্যন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰক বিজেপি চৰকাৰক যে গুৱাহাটী যে ইমান দূৰৰ পৰা কিয় আনিবলৈ দৰকাৰ কাৰণ আহোঁতে মেলোঁতে বহুত যথেষ্ট সময় ইয়াতে গুচি যায় আৰু ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু বেয়া হোৱা ইয়াত সম্ভাৱনা থাকে য'তখিনি আমাৰ ডিফুত বহুতকেইজন কেটাৰ আছে ইয়াতে লোকেল বিজনেছমেনে এমপ্লয়মেণ্ট পালে হয় বা এটা ইয়াত ডিফুৰ মাজৰে মানুহে ভাল পালে হয় বা তেতিয়াহ'লে ফুড পয়জনিঙৰ কেছটো চাগে নহ'লে হয় সেইটো মই ভাবোঁ সেইকাৰণে প্ৰথম ডিমাণ্ডটো যোনটো মই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল কি কাৰণ এজন আমাৰ কাংবুঢ়া বে বকলীয়াৰ তেখেত ঢুকাইছে তেখেতৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে কম্পেনচেশ্যন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হ'ব লাগে ছেকেণ্ড কথা যিমানখিনি আমাৰ 141 ইয়াত ডিফুত হস্পিটেলাইজ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু 10জন বকলীয়াত বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ এইকেইটা যিমানকেইটা এক্সপেঞ্চেছ যদি বাহিৰতো যদি ৰেফাৰ কৰিব লাগে গোটেই নিশ্চয় আৰু এতিয়াও আহি আছে বাঢ়ি গৈ আছে সংখ্যাটো এইকাৰণে যিমানকেইটি এক্সপেঞ্চেছ আছে এইখিনি গোটেইখিনি এক্সপেঞ্চেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰাখিব লাগে আৰু তাৰ লগত আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এটা এনকুৱাৰী হ'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী হ'ব লাগে যে কি কাৰণে তেনেকুৱা এটা মেছিভ স্কেলৰ যোনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট বেচ অফ MBBS ফ্ৰম ডিফু মেডিকেল কলেজ সেইটো তেনেকুৱা এটা বিশাল প্ৰগ্ৰামত তেনেকুৱা এটা আনফৰ্চুনেট ঘটনা এটা ঘটিছে এইটো এটা অতি শীঘ্ৰে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যোনখিনি ইয়াত ৰেছপনচিবল আছে তেখেতসকল শুড বি বুকড আণ্ডাৰ দ্য ল আৰু ইয়াত তাৰমানে বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহি যায় যে ইয়াত ফুড পয়জনিংটো আচল কাৰণে কি কাৰণে হৈছে ইয়াত কিবা ফৰেইন ছাবষ্টেঞ্চ এড কৰা হৈছে ইয়াত কিবা এডাল্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে নে ইয়াত ছাপ'জ কিবা এক্সপাইৰী মেটেৰিয়েলে ইউজ কৰিছে বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত বেয়া হৈছে নেকি এইবিলাক কুৱেশ্যন আমি উত্থাপন কৰিব লাগিব আজিৰ টাইমত এইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াত আজি চাইট ভিজিটত আহিছোঁ আমি গোটেইকেইটা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইউথ কংগ্ৰেছ আমি চবেই আহিছোঁ আৰু ইয়াত ছিটুৱেশ্যন আহি পেলাই আমি চাই পেলাই আমি বহুত দুখ পাইছোঁ কাৰণ ইয়াত বুঢ়া বয়সস্থ মানুহ আছে বাচ্চাও আছে একদম পানী কেঁচুৱা আছে এইবিলাক দেখি পেলাই আমি বহুত আমি মনটো দুখ পাইছোঁ আৰু আমি দুখটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ There should be a proper inquiry. It should be taken it very seriously and also as they have mentioned one person has already died and where we were inside when we observed him we got a report that another child has already died. So to those family, bereaved family, so we demand from our side all expenses whatever maybe for the family should be borne by the government and also to the family they should give an amount of 20 lakhs each and all expenses that is needed for any other further treatment government should bear and full inquiry should be made regarding this. As we have learned, the food supply came from Guwahati, all the way from Guwahati. Why such thing is taking place? Are there no any person who can cater this small function here? This privilege should be given for these people. And this coming from Guwahati is all the way. Things might have been prepared the previous day. So naturally, this incident will take place. So it is condemnable on the part of the government and those who have organized this program for being so negligent in this. আৰু আমি ভালকৈ ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আমি এইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ মানে বেকৱাৰ্ড হৈ আছে নেকি ইয়াত মানে খোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিব নোৱাৰে 2-3 হাজাৰ মানুহৰ কাৰণে খোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিব সেইটোৱে এতিয়া ধৰক পেকেট শেষ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে ঘৰত লৈ গৈছে সৰু সৰু বাচ্চাটো ইয়াত অহা নাই এটেণ্ড কৰিব অহা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে লৈ গৈছে তাত নিজৰ মৰম কাৰণে লৈ গৈছে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি তেওঁলোকে আজি হস্পিটেলত আহিব লগা হ'ল সেইটো হ'ব নালাগিছিল আৰু মেইন কথাটো আমি বেছি জোৰ দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা যে এই বস্তুটো এনকুৱাৰী হ'ব লাগে ভালকৈ এনকুৱাৰী হ'ব লাগে এনকুৱাৰী হ'লেহে বস্তুবিলাক ইন ডিটেইলছ আহিব
Halapu West Karbi Anglong District Congress Committee Ame Phusar Thekram Sapenta Dipu Medical College and Hospital along Alam Kia Puthak Tarli Paminang Zilapen Adai Kito Abang Phua Phan Ingsai Paminang Zi Amparta Ketilot Abang Phua Hemasarat Tumaphan Sika Lak Inkoi Pajunan Zipusi Minje মৃত্যু হোৱা এইটো অসমৰ এটা নজিৰবিহীন ঘটনা গতিকে যিসকলে স্বাস্থ্য উন্নতি ঘটি আছে তেখেতলোকক উন্নত চিকিৎসা কৰা হওক আৰু যিজনে মৃত্যু হৈছে কাংগুৰা বে নামৰ লোকজন তেখেত ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 20 লাখ টকাকৈ দিয়া হওক আৰু আমি কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো ডিফু মেডিকেল কলেজ অপেনিং সেইটো একচুৱেলি কংগ্ৰেছকে কৃতিত্ব দিব লাগে কাৰণ সেই মেডিকেল কলেজটো কংগ্ৰেছ আমূলতে হৈছে সিহঁতে বৰ্তমান সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাত কোনো কৃতিত্ব নাই কৃতিত্ব যদি দিব লাগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু তৰুণ গগৈ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতক সঁচাকৈ খলাক ল'ব লাগে আৰু তেখেতক স্মৰণ কৰিব লাগে বিজেপি চৰকাৰে গতিকে আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে যিসকলে ইয়াৰ লগত ইনভলভ হৈ আছে য'ৰ পৰা খাদ্য আনিছে তাক ভালকৈ তদন্ত কৰা হওক আৰু যিসকলৰ এই দায়িত্ব আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল মেডিকেল ইএম ৰংপি ডাঙৰীয়া দৰকাৰ পৰিলে তলব কৰা হওক এৰেষ্ট কৰা হওক তেনেধৰণৰ কাণ্ডহীন জ্ঞানৰ কামৰ কাৰণে গতিকে আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু সোনকালে এই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সিহঁতক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হওক আৰু যিসকলে মৃত্যু হৈছে সেইসকলক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হওক সেইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা দাবী অতি কমেও 20 লাখ টকা সেইটো আমি কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা দাবী Lakha Inkoi Rapo Nilip Constituency Kiparo Hirhiri Rongagura Mensing Terang Arong LP School Ahem Kimimidet Ajok Rongaradatum Aning Kang Samsi Kachepaklang Abirta Nilip Ahawarpen Inut Chirok Tokabang Pupen Nonjong Kat News Asai Hemalong Birta Nagpale Nonakai hut lo kachari lake akenang sot binang athema kachari le ave pulote nonapora hut ke loti counting siring asongsi nangman India det piang kang along lo kachari ka peprang dun thek jia phan penang an asaya mo kedeng pon pado Lason si asam angkang mati Karbi Anglong alo sitame saya mo pinang an kedeng pado pon Laso asay kedeng pon along rongagura mensing terang arong LP school ta isilo Laso a school lake pharok kre sir kepra phokebra puli aningkan pensi pangchenglo Laso a school ahem pinang an kahino ason dotanglo School ahem asar nung sitame kedam tang arni tomon ket hepen ki oila ba job arwejang lote osomartum arwe katarsi aphan akisum dokoklo anparta ceiling lapen bench decks hehenta hinolaplo pusi cherok tok arara tumpen pachini laancha takali lokacharli osomartum aphan han an kitun kedang pia hem lapen barpi barso kachitia hemta nonpu anta awelang pusta cherok tok abang pupen pachini Lasi School Magazine Committee Amepu Dilip Terangpen Rong Araratum Mate Penang an Cherok Tok Araratum Karbi Anglong Autonomous Council CM Lapen Education EM Apanja Semet Pen Labang So I School Ahem Kelang Chari Dampen Kaheno Ason An Sitame Kaselam Zia Phan Ke Kabea Ason An Sitame Kaselam Zia Phan Si Kachuning Ri Pado Lapen An Parta Methang Ahem Theku Kedo MSc Pavitra Rong Pia Phan Sitame Kelang Char Dun Zia Phanta Kachuning Ri Pado Pontu Nitum ladak ki mang nitum ki nang yi bang ke prap jin pen la education ye matum khana la haya gran nam khana kidap nang ko pen school mesen nang ko school ti thede nang yi pen osumar ke nitum pangum ko udini dum ke chaklo osumar ke un an nitum la haya la so school longa gore LP govi LP school la long nitum pan prap jin pen la education ye matum ni bek nang ko long bek nang ko pen misen na pen nang pinang ko pen misen na kontraktor pan pinang ni tu school ma ne
government phana chuning ri thulo la dak ha kwana ni ka ni ho 1954 pen wa so school banga prang e hudak char to hedalang non dak wan thudelo dak wan thujita non master tum bang thom bi chela thu elo tidala dak school banga aprang e BA MA ke pass student rupik lo da non bang la dak so mar da kom no don bas score si pai che to dun rong la dak ke than ke mesen mini he ka nili tu an ke ke than lo ani tu ma che gun de sida school bang a hemama wasa we pin repairing da nang lele la pen boundary wall bang la chuning nang le boundary wall bang si sabso dolo la tatang te la geta vela bang boundary wall da batang te da la si normal ke government phan ba na tu mo phan na chuning ri dun thulo la ba so school bang non anso se ke pam me thu ye phan kai ni abo sumar kai ni awan sai la pen a hem pam me se ni phan ba si ni tum chuning ri dun me to di to managing committee do an ta me di pa art puna pin kan thom lo kan thom ma thek lo be ke 2018 ni kan pen ma si la so school em ke la pu si ke nu la ke cheng lo to mon ke wang pe jo ting ta nu lap lo la pen la tuning pen si boundary wall ni to mana pilang gote boundary wall na pi ani pulo ako school em ta me ni pudun lo master kan master ni kan ni pulo je aso school la na kera khang pi ke proposal lang le tum ta bai do pen to managing committee pen nang le tum sa council lo na to proposal pidam de ma pani tu pen ta ko pi jang ching bai lin le dan ma aso tan li tum aju lo master ni ba ta bra sini tum ching bai ka ta le master ni bang ta kapun de ching bai pa na proposal pi lo ma pa sini pilo ha council lo council pi lo si ta me nang le po ke pu mama ini ani ta ke ponai bang ang thek long la ako no ani se ta ni tum ching ki long la master ni pen je aso school lo no ke pi lo ke ponai je pa ke bang i pa si ta me agran ke do elo pulo si ta me pinye le thek long pra ma po bai do la ku de tu ke ben ta ve desk ta ve si la so pen ta ni li pu do to so ma do kang ni ho yang ta ve de le ko ti ben so kali na tum ati cara tum da kani pa suki ave tebul ave tena tu ba jap thea dong kani pa ma pa che nei lia tu lo sta me la bang ke nong se theng pi rok lo ta si pa bonai pu pu se ta no ate rok pu mane bostu ba nang li le lo ke sarkar ba dan ke ben sek non ke long joy ki ta du pu ma pu ta ni la ju ave ke ni kan ko an pe ni nang le pa ke na se waran ma pu ta ju da bang ka phan ma ave pu na than ro Tilaujon UPL transit came along thang ni pai hini ani nearkep angdeng UPL asonga mahangkit thek ani phirangki bisnu lekthepen birtanang pale Ada porphai nearkep apor malom UPLA asong alama UPLA a chairman soljon lo a pen kapang jarpon along UPLA pache thangchun bang harmon tungjang pensi cherap chitodun la so aphi UPLA a kongchun bang songkim ingjai pensi kalitang atuma phan kachiki mo phan ke jalin pon along deputy CNC rokon terang cherap chitodun aphi thu porphai nearkep rachete mapor malom pen UPLA asong amahang ke thek arni ahim ke do ingkhan pon lo ada porphai gracia por rat ame pi kapeman pon along sorjon lo e pen kapachehem phupon ame along me ke phalam the songkim engjai pen si enjai pon lo la pen UPLA home secretary songsar potung jang la pen dunme phu chonglong joiti atum pen si alohi pachini pon lo UPLA amahang ke thek arni ka talon ame along alohiaman pen ke PLT chairman ran rong pi silonizan range SGF pranap terang abarim UPDS atum maniram ronghang la pen monthi parsik pen chenglok penang anrd ke do atum che tong dun si mesen pen UPLA asong amahang ke thek arni pachon pon nian ningkan narkep khaya farman lapan longria farman chesong bom si bang bom lo bangso ka chesong bom along khay ka ching hon lapan longri ka ching hon penana ko tetum apranda dam lo lapan ningduk lo alang litum piniarni bangso ingdeng narkep song amahang mate UPLA asong United People Liberation Army asong amahang ke thekarni nilitu mahin penchiki mo ponang ko kapat atheke lasi ningkanar ke bang bong nilitum chesong bomsi tiduk kisung ivi phik chipisi nilitum chesong bom lo
lapen piniar ni an nilitum sorkar mate central government state government lapen nilitum UPLA songa hinpen cingki cethan ponbom lo bangso long nilitum Karbi Anglong Autonomous Council achieve mate chief executive member ake hai Sir Tuliram Ronghang lapen 3 number ST parliamentary constituency honorable MP Sir Akhai Horen Singh Be lapen Karbi Anglong Autonomous Council a team mate team Karbi Anglong atum nilitum ka approach ateng pen nang cirap nang citu dunsi alang litum central government mate Union Home Minister Amit Saji aphanche tongdamsi nilitum UPLA song akemang aputhak alang litum cingkicing wailo lapen cingkicing wai det pen api puthot nilitum Karbi Anglong SP ake hai Debojit Diori lapen Honorable CM Tuliram Ronghang lapen Honorable MP akai Horen Singh Be atum pen nilitum cingkicing wailo cingkicing wai det pen api nilitum kedam tang ni pai dari kre hiniar ni SIB mate IB branch a joint director Northeast akai pi Rasmi Singhal pen nilitum akimang mate nilitum song alam cethanik lo lapen nilitum akimang ateng pen nilitum charter ta place lo bangso charter long pen nilitum cingkicing wai si alang litum si tame lamcak nang cipidun lo lapen prabjin pen nilitum central government state government lapen nilitum UPLA songa hin pen prabjin pen nilitum lamdon cetok eko nasi bangso long Karbi solang do arada phanta nilihin pen nanga cerap nanga cetodun pen nilitum song akemang det kalipu mathara nilitum Karbi Anglong along khai kon makedo inglong aso khai kon makedo lapen Karbi akai farman puche mathasi nang cerap nang cetodun popusi ning theiklo pardon non malom so por phan berta mung tom ponsina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thendo putang te tunwek ji. Nang keng kamalong si nang kai ji theklong ji. You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum isona kimang pen. Laso kimang ke kachepahai hanlo. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Sara License Holder, Private Security Agency, Regulations 8/2005. Head Office, Defu, Karbi Anglong, Assam. For more info, contact Bimal Killing 93906324333 or mail at bimalkillingk7@gmail.com. Pangcho Electronics Defu Rongkhilan, where you will get multiple gifts items. Sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics, Defu Rongkhilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. Dihina mo phit puthot berta long ang thulo
Difu rong Sophia long thang ni phai ki thom pen ni phai pho ani an ni thom abaha suri hinira ingkora isia ningkana parman second all Assam Master Games along bokajan atira natumta kachepati dunjia puthak phirangki Bisnu lek thepen nonjong birta nang pale Arni kangsam por phai plira achitema por bukajan ateran a jersey lapen track suit Hanjang nang so patwa klamalong kasa dun me Fujiwan Chandra Pathak lapen hanjang nang so multi-purpose cooperative society amepu Diliram terang atum ari dengpen paklang pondo bukajan ateran atum aphan tangka mahador de phophe ke rabdun atum lake Diopani VDC chairman Barim Sonjit Lekhe Nili BRCC chairman Vincent Ronghang bukajan MLA Dr Numar Momin Karbi Anglong Autonomous Council Yam Jagatsing Engti Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung, PWD Board Chairman Chris Ronghar, Karbi Anglong Autonomous Council MD Fukon, Lapen Ketheke Dinga Tumsi, Jirap Cheto Dun Lopusi, Rajen Rongpipen, Birta Pachini. Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlu Kurna Singnar Pathua Klamalong Karbi Ningkan Kimi Katalon Lapin Karcho Mai ke Pedopona Birta Phirangki Rostom Tok Bipen Nonjong Birta Nang Pale Bingi thom Karbi Ningkan Kimi Katalon ta Kurna Singnara rong alo ilipan tuning sta menang hang tuning ni le port ti uni dalo bining nang hang bang kini lining arong tiklo cetong dun long lo bang gilangan ningkan sta me apor do beti ni nang cetong dun tu si alang litum da komiti pan suru kan tu ningkan ke thom alang litum la ningkan Kimi Katalon la pente lu Charlie usumar depan kartu lalang ke upcoming generation akan kita mian sosial ningki rungkon to kasi nili lang tapi lanon kita latum han kita me lo kiun ye bang ya alam masih abe kiun beji alang tum ke podhe bang ke bunda bang kaong chenang ko unta isi ini bang yuni de thai alang ke komnai kita me unta pri unta pojong si lo Charlie lo tang cheng lo te nota por lang me che kuan nasi alang tu kiunie dia lama si avel letar da distinction da longi first division san ni long di lalu si all the best no pedo ga be candidate kan si da so Catalan da cheng nei polos ta non ke no si tu me prang dun lang public pi lo kita mi pi galam lo pineng pen ningkan thom lo ke cheng si ningkan na bang arong men kita Kurna Singnara rong nili men en rong ka nili song ko bentar lo so rong lason ke pajing tu riba nili ningang pik lason taksi la nili period do nge pichun non ilon non uwi kimi tu mang pichun non kan mang nili alang itu bhan la so bang so komiti do man suri hang se akhir jume anam long akhir jume pilo la bende unan ke jakong den chenglok gorde bu pita bu si nili ta pe dodon bom lo cukup lok sile hela facilitation a committee latum si keceng lo masih tum la nikan dimile talon dunang masih nikan bi pen cukup lok alang letu kun ponceng la pen plus da sumber yang ta citu dulu la pen milit da karang sot milimet thorsing terang milit sitana unat ke bor itu dulu ini sena tuar mesin da cerap dulu nanti lah bangsa saya kita yang nang itu murong sidong cireng mana kumania ningki mi apa pulong nang itu manang cerap dan bigi sore nang bigi nasan dulu kelang lah bangsu cireng itu murong si cireng tu lapen rong pen da aklas mane son duma titi ho la tu chora tu bang ke om chor sulas sini tu gerung lo Rajesh Terang pen kachari pona me long thong nokbe college vice principal Babu Teron G Singh Ronghang la pen pinang an man pen ke duatum chetong du Ningkan Kimi Katalon ajai mek along ason kapathu kachepate padopon lapen HSRC HS lapen BA angdeng asad langki unduna tumaphan kalcho asai dengpon Alohiaman pen kachetong dun thong nokbe college vice principal pen non lokachari boma tumaphan koson sikape prandun thekjima apthak lamthe jaiteka
lapen hala pu wolong pamaji tanteli thepi kania be arong along ta tanteli thepi yut amepu Rajeshwar be lapen chun bang Arman be tum pen pater pi ponsi ningkan kimi aliralon pen dun Laso katalona jai mek along musical chair famri kachebung belon ke pang bob batheli ki ap lapen kelon ke kan hai kachepate padopot Pini berta ke lapan si kang ton ponikla kardom domi thakme